Hi and welcome to another class. Саламатсыздарбы? Дагы бир сабакка кош келипсиздер. In this video, we're looking at a text. It's called Out and About in London. Out and About in London. Лондондун ары бери жагында. Бул демек ошол Лондонго сейилдеген чыкканда каерлерге барса болот, ошол жөнүндө болот текст. Let's begin. Museums and galleries. Museums and galleries. Музей жана галереялар. Visit Madame Tussauds and see models of the world's most famous people, including all your favorite actors and singers. Visit Madame Tussauds and see models of the world's most famous people, including all your favorite actors and singers. Madame Tussauds музейине барып, дүйнөдөгү эң белгилүү адамдардын моделдерин көр. Анын арасында өзүңдүн жакшы көргөн ырчылар жана актерлоруңду. Демек, Лондондогу Мадам Туссодс деген музей восковых фигур, восктон жасалган фигуралардын музейи бар экен да, ошону көргүлө деп кеңеш берип атат. There are some great museums. There are some great museums. Ал жерде аябай жакшы музейлер бар. Don't miss Egyptian mummies at the British Museum or the dinosaurs at the Natural History Museum. Don't miss Egyptian mummies at the British Museum or the dinosaurs at the Natural History Museum. Египеттик мумияларды Британия музейиндегин калтырып кетпе. Же табиат тарыхы музейиндеги динозаврларды. То есть don't miss деген калтырып кетпе. Ушуга барып бар, обязательно бар деп атат да. Don't miss. Do you like modern art? Do you like modern art? Заманбап искусство жагабы сага? Then visit the Tate Modern. Анда Tate Modern деген музейге барып кел. Interesting buildings. Кызыктуу имараттар. Buildings, имарат. The Tower of London is over 900 years old, and for a long time it was a prison. The Tower of London is over 900 years old, and for a long time it was a prison. London munarасы 900 жылдан ашуун жашы. Жана көп вакытка түрмө болгон. After the tower, take a boat trip down the river to St. Paul's Cathedral, and then take a ride on the London Eye. After the tower, take a boat trip down the river to St. Paul's Cathedral, and then take a ride on the London Eye. Мунарадан кийин кеме менен Saint Paul'дун Cathedral деген ушундай бир чиркөө дегенди билдирет, храм, собор дегенди билдирет. Ошо Saint Paul'дун чиркөөсүнө барсаң болот. And then take a ride on the London Eye. Андан соң Лондон көзү деген ушундай бир чоң баягы неме бар да. Чоң баягы колесо обозрения деп коебуз го. Ушундай. There are fantastic views from the top. Top деген анын башы. То есть ошол London Eye'дын башы. Ошонун башынан сонун көрүнүштөр бар. Shopping. There are lots of fantastic shops in London. Лондондо аябай сонун же фантастикалык магазиндер аябай көп. Walk down Oxford Street or visit one of the lively street markets where everything is cheap. Walk down Oxford Street or visit one of the lively street markets where everything is cheap.
Oxford Street менен басып түш, же аябай ызычуу, жакшы ойдо ызычуу. Демек, дайым ал жерде адам көп. Lively. Ошондой ызычуу көчө базарларын көрүп кел. Where everything is cheap. Ал жерде баары аябай арзан. Cheap, арзан. Nightlife. So nightlife was supposed to be here. Бул жерде болуш керек эле. Ну ладно. There are lots of exciting things to do in the evening. Кечинде кылууга кызыктуу нерселер көп. Ал жерде. The West End is full of theaters, cinemas, and great restaurants. West End, же батыш аягы деген көчө. Театрларга, кинотеатрларга жана сонун ресторандарга толо. Is full of theaters, cinemas, and great restaurants. There are all kinds of concerts every night. Rock, classical, pop, jazz. Ал жерде күнүн кечинде ар түрдүү концерттер. All kinds of concerts. Ар түрдүү концерттер бар. Rock, классика, pop, jazz. Sport and leisure. Спорт жана бош убакыт. Relax and walk in Hyde Park. It's clean and safe. Эс алып Hyde Park'ta сейилде. Ал жер таза жана коопсуз. Do you like football? Футбол жагабы? Then go and see Chelsea play at Stamford Bridge. If you prefer tennis, there's Wimbledon in June. Then go and see Chelsea play at Stamford Bridge. If you prefer tennis, there's Wimbledon in June. Эгер футбол жагабы, анда Челсини Stamford Bridge деген стадиондо ойногонун көр. Эгер теннис көбүрөөк жакса, июнда Wimbledon кубогу болот.